телеканалында хабарлар, студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум, вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. GPS yardımмен көзетме Қырым елбасшысы Сергей Аксенов месулиятсыз меморларының қорқызды. 30 жылдан берлі yolsuz yaşayış bizim рубрикамызда ой қойы қойының сәкенлері ярдым сұрап режа етелер. Сусыз yaşamak пек қиын етілген қасабасында су етішмемезлігі меселесі чезілі. Спутник ярдымнен көзетме Қырым елбасшысы Сергей Аксенов месулиятсыз меморларға GPS-треклер тақыладжак деп қорқызды. Более етіп, объектлерде реберлер ве олардың муавинлері пейда алғанлары незарет етіледжек. Бұақта Аксенов инфраструктура объектлер бойынша топлашувда білдірді. Уже видим по результатам. Енді кечкен сененің нәтижелерін көреміз. Афсуски, біз бұл мәліматқа асасланып оламаймыз. Мен шақа етмей пайтам. Бұл іште артта қалған, иш кереклі кібі бедерілмеген регионларға, объектлерге не елбашчы, не де муавинлер бір ерге чықмағанлар бар. Тап GPS-трекерлер кірсетмек қарарына келдім. Вео мемуриетке, о реберлерге қарар тақып, олар шымды не ерде олғанларына аңлайжақмыз. Чүнки ишанч йоқ. Енді объектның тыш қызметшісі субподряд тешкелетінен контракт қызмет ясақ етіле бойлы етіп, месулиетлік толысынен баш ижрайжыға тұшы. Истесна жымқырет реберлегенден берілген шақсы изин. Запрещено без... Екене жырajы черчевесінде сечілген тыш қызметчілер шақсен рұқсет бермеселер кіріш ясақ. Тек айры алларда. Генераль тыш қызметчі келмесі ве бір кімсеге бір шейлеріні бойырғаны или бағлы иш бір механизм олмамақ керек. Уч-дорт субподряд аңлашма түзілмесі ясақ. Ярымадада коронавирустан ашылама компаниясы епкенішлене енді 10 бинден зияде Қырым сакені вакцинацияға қошылды. Бүгін көчөжі бригада Ермени базарда çalışқан бұйық мөсеселерінден біріне yol алды. Бұақта мұхберіміз Гузель Мамбетова тариф ете. Селям алейкум, мұна сіздің карточкаңыз, фельдшерге барасыз, вес сычағыңызны өлчейсіз. COVID-19 хасталығындан ашылама яптырмақ үшін истек паспорт полис олмалы. Сон бланк толдырыла. Бұ ашылама япылывына разылық. Бұндан сон хаста тіби бақуға кече. Мұзбет жевап берілсе санчы япыла. Амма да ярым сат екімлерінің көс өгенде олмақ керек. Противопоказания... Ашлама япылуына қаршы аллар бұл хроник хасталықлары қозғаған вақыт, ағыр аяқлылар, балаймыздырген қадынлар емде ашлама үшін адам 17 яштан бұйық олмақ керек. Вакцинация эпкенішленген вақыт әвелкі кібі бұйық декат. Санитар нормалар рияеті түлівіні айырыла. Ковидтен вакцинация әкі басамақта кече. Әкінші санчы 3 аптадан сон япыла. Мойсесенің юз хадимы тап январь айында ашылама яптырған эделер. В общем-то, прививки. Ашламалар пек яқшы кечті. Ағырлашқан аллар олмады. Шымдыки вақытта 90 адамға япылды. Кележек сефер санчы 21 күнден соң олажақ. Мойсесенің ашылыма яптырған хадимлері өзлеріні яқшы дуялар. Прививка обычно. Ади бір ашлама, әршей нормаль. Оны яптырмақ керек. Епісі хасталықлар юқа, бойле елнен тедавиленіп енмек мүмкін. Тебеджілер эминлер коллектив иммунитеті бұл вирусны ене білген ән көчлі селядыр. 10 бинден зияды Қырым сакені әнді вакцинацияға қошылдылар. Ярымадада толу вакцинация девам еті. Яқын вақытта регион вакцинанын бұйық партиясыны беклей. Бұл 80 бин доза олажақ. Гузель Мамбетова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін Эрмені базар. Халқ айта бізім муарериетімізге Ислам Терек районы ой-қойы койының сакенлері мұражат еттілер. Олардың сөзлеріне көре, койде абаналаштырылып кереклі кібі дегі лесас меселе елар олмағаны. Күн-күнден 30 ел девамында адамлар бөлі елсызлық шарайтыне даянып яшайлар. Не үшін дерлі сакенлер бөлі адейшелер ақта ялваралар меселенің мұхберіміз огренмеге тұрыштылар. Бізге асфальт япсынлар деп ялвармаймыз. Ич олмадым грейдернен тегізле еделер, бір шейлер сепселер, біз мындан чықып олурадық.
Бу bizim режамыз, biz çekiştik, endi bizim balalarımız çekişeler. Bu video murajatda bir qorantanın uç nesili olar. Hepsi İslam Terek rayonu Oy Quyu koyunda yaşaylar. Bu vaqt devamında onların tuvgan yerinde asfalt yok edi. Mesken yerge kirişte adamlarını çukurlar ve arıqlar karşılay. Haqiqiy manyalar yolağı. Bu yerde hatta tecrübeli aydavcı keçip olamay. Quru yerlerden sekeremiz, yaxşı yol qıdıramız, onu da tapmaq gerek. Yerliler evden çıkanda tamam böyle etip marşrutlarını tezeler. 63 yaşlı Lyubov İsmailova 1994 seneden beri Polivaya sokağında şahsi evde yaşayın. Pensioner kadın şikayetleneye vakit keçi rayonda onaytlık olmasını istey. Açıq yolға çıkanda keçmege mümkün olğan yerlerini seçmek gerek. Tüken 5 evden son yerleşe merkezge ketken vaqt vokzalga yetip barmaq gerek. Koy şurası poliklinikanda yerleşe. Yaxşı ayaqqabılarımızı yazıqsınamız. Da bir çift almağa mecburmuz. Yağmur yağsa bu mesele daha ziyade keskin tura. Koyde sokaklarına kazayı dep adlaylar evlerge, hatta acele yardım arabaları yetip baramay. Kışta karanlık erte tuşe sabah geç yarıklana. Fener direklerde ışık yanmay. Avtobus birkaç yıl evvelsi peyda oldu. 4 yıl balаны özümüz taşıdık. Duraklar da yok. Yağmur yel sen turasın. Men öz mektebime bu yolnen piyade katnadım. Ve bir şey denişmedi. Mına şimdi endi benim 4 balam var. Sakinler mümüriyetke defalarca müracaat ettiler. Olar yolga çakıl sepilmesi akta rica eteler. Hakimiyet kadastr işlerini geçirmek gerekdi. Komşular özara tıl tapmağanları sebebinde mesele daha zede kirginleşe. Kemer sakinler sanki iyi denişmerge karşı çıkalar. Olga Kuts öz damartasının sınırlarına karavullay yolunun en yaramay kısmı onun evi yanında yerleşe. Yapsın, direklerini alıp taşlasın. Sen ne benim yanıma tıkılasın? Men tek su akar deyip hasevetleneyim. Komşular münasibetleri elbet denişe bile. Belki kaldırımlar peyda olsa adamlar da merametlice olurlar. Stepnaya ve Vostochna sokaklara da yol tamiratını bekley. Mümüriyette aytalar ki, yakın günlerde çakıl seprevine hazırlık işler başlanacak. Polivaya sokağını endi municipal mülkiyetke geçirdiler. Bu dahadan proyekt smeta vesikalarını sımarış etebilemiz ve şimdi İslam Terek'nin res idaresine ariza yazıldı. Onlar direklerini başka yerge çekmek haqta teknik karar almalı. Polivaya sokağında toprak damartalarını 1992 sene beri başladılar. O vakit Kırım Tatarlar vatanga avdet olunaydılar. Yerli memuriyetinin vekilleri aytkanlarına göre 2014 sene çalışkan idare etici organlarda maliye yok eden ve tek 2015 senesi toprakını mülkiyet olarak resmileştirip başladılar. General plan boyunca Katnav bu sokaktan belgelendi. O sokakның sınırları kırdı. Sokağa kadastr nomeri berildi. Bundan son başka işlerge geçtiler. Çakıl sepiluvini Mart ayının sonunaca yüklemege söz beriler. Bundan gayrı çöplük bakları ve yarıklanuf sisteması geliştirilecek. Sizin bir meseleniz peyda olsa ve siz onu bütün Kırımga açmağa isteseniz bizge yazınız ya da telefon açınız. Naciye Sayeva, Diana Bikmanbetova, Ervin Emiraliyev, Millet için İslam Terek rayonu. Sak rayonunda yaşagan istidatlı bala İlyas Kurtnebiyev 17 yaşında Rus, İngiliz ve Kırım Tatar tillerini yaxşı bile. Şimdi o eski Kırım Tatar tilini öğreniyor ve endi metinleri okup başlay. İlyas Kurtnebiyev 1. sınıf programmasını tez memnesedi ve birden 2. sınıfqa geçti. Mektep tedbirlerinde faal iştirak etti. Yakında municipal ifadeli okuyucular konkursunda 1. yerini kazandı. Muvaffaqiyetleri için Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek ona qatıra bakşışlar getirdi. Men balalıkta şiirler ezberlep ve onlarını okup başladım. Şiir okumaqni pek beğendim. Riyaziyat, oqif, Rus ve İngiliz tilleri bu İlyas'nın en sevimli fenleri gelecekte. Oğlan bank sahibi ve tercüman olmağa arz etti. Bir ana baba evlatları İlyas gibi istidatlı olmasını istey. Çünkü biz böyle yıldızlarını görgenimizde geçip ketmemek gerekmiz. Ve daha bir şey tilemege isterim. Bir korantada böyle muvaffaqiyetli olsun. Bu ana babalar öz balalarının uğraşkanlarının ibreti, olar evladına en yaxşı şey vermege isteyler ve biz bunun neticesini göremiz. Kırımda çok katlı bina kuruculuğu sozulğanı sebebinden oksuz yigit ve kızlarını kvartirasız kaldırdılar.
Оны 2020 сене декабрь айында тапшырмақ керек еделер, ama акимиет тыш қызметшінің контрактны бозды. Вазиетны Леноза Борситова угренда. Дүлбер 5 қатлы бина 90% екінленді. Ама мұнда көчмеге мүмкін дегіл. Яқын 189 әнді өз көшесіні беклейлер. Олардан бірі Роман Тиняков 2014 сенеден берлі мескен алма қартындан чапқалай. Чоқ квартиралы эв құрылған ақында 3 ел әвелсі білді. Мен шымды қартанамнен ве эмжемнен яшайым. Бойле муитте яшамақ пек колайсыз. Тарашлық. Onun üçün өз көшем олғаныны істер едім. 19 яшқа келдім. Мен кираглық мескенде айры яшап бақтым. Бұ пек ағыр. Бұ ағырлықлар не вақыт бітежегі шымдылық аңлайшылы дегіл. Эв құрылмасы тоқтап қалды. Тыш қызметші тешкілятнен аңлашма тап 2017 сенесі тізілген еді. Бұл ішлерге 342 миллион рублей керек. 311 миллион енді масраф етіле. 5 қат ве 181 одалық квартиралар. Дүлбер манзараның дігер тарафында электрик ағлар ве тіреме диварларнен бағлы меселелер. Нәтижеде контракт бозылды. Ишлер бежерілігі мүддетлері бойынша меселелер олды. Чоққа барды. Кейфиет жеттен меселелер бар. Да тыш қызметші тешкілят да оны вақытында қыздырмай еді. Тыш қызметші филиалының мудирі Ишандыраки үшлер башланған вақыт евде не электрика, не су бар еді. Весиқалар да тізілмеген еді. Эпысы меселелерні өзлері мұстақыл оларақ чезе еділер. Кечкен сене есе мемуриет проектны деңіштірді. О вақыт үшлер тоқталып қалды. Етішмемезліклер бар. Біз оларны түзетеміз, рет етмейміз. Атта өзімізге зарар кетіріп чалыша едік. Егер бізде бежерілмеген ішлер бойынша пара етішмесе, біз бұл параларны қайтармаға ве соң кетмеге азырмыз. Табийки, чиркін олды, амма бұны yapmaq керек еді. Енді мемуриет техник экспертиза кечірежек. Bundan evvel çalışkan tış hizmetçi becergen işlerinin keyfiyetini ve kolemini belgilenecek. Bu işlerden son, bundan son ne yapılmak gerekligi belli olacak. Kalgan işlerge başka tış hizmetçinin anlaşma tüzülecek. Evvelki tahminlerге көре, evni bu yılның sonunda eksploatasiyaga tapşıracaklar. Belki Роман Тиняков яңы evge көчкен частлы yaşlardan biri olur. Ленуза Борситова, Наджия Исаева, Ирвин Эмиралиев, Аким Бекиров, Миллет үшін. Керешінің Элтеген микрорайонда чок бекленілген су yolының құрыжылығы башланды. Бұл су ерлі сәкенлерінің евлеріне келіп етежек. Су yolының ұзынлығы яқын 30 километрні тешкел етежек. Азырлық ішлер насыл алып барылғанына ақында біздімде қамыз. Sonki 30 yıl devamında sakinlerinin evlerine suv akmay edi. Onu pek pahalı fiyatnen satın almağa mecbur edilir. Son suv taşıgan arabalar katnap başladı. Ama bütün yarımadada suv meselesi olğanı sebebinden bu kıymetli resurs tek şahsi kullanuvga yetti. Bostanlar tek tabiat grafiginin suvarıla. Yerli sakin Vitaliy Kuznetsov ayta ki, sonki 2 yıl devamında yaşamak yengilce oldu. Çünkü suv arabalarının muntazam surette taşıla. Суны пек палыға сатын алайдық. Су ташыған арабалар бұл вазиетні чезмей. Су yolunu тезже кечірмелерін істейміз. Мен аңлағаныма көре, оны кечірмек үшін енді азырлық башланды. Біз бұңа умут етеміз. Nihayet mesele çözülüp başladı. Eltigen adlı TOS, yani Territorial Öz-Özünü idare etken cemaat teşkilatının reisi Yuriy Kovalenko aytkanına göre, suv ağı peyda olsa, adamların yaşayışına bayağı yengili koşulur. Магистраль су yollarına qoşulacağımızны nazarga alamız ve şehir ağlarının bağlı olmayacağımız deyimiz. Bizim öz su yolumuz olacak. Hazırlık işleri ketişatında indi polietilen borular getirildi. Olar Kırım'da istisal etilgen. Borularının kullanuf müddeti 50 yıl. Trassa köçürülüvü yekünlenmekte kuruculuk Kırım Cumhuriyeti ve Akyar şehrinin 2024 senegece İçtimai İktisadi İnkişafı adlı programa çerçevesinde geçirile. Suv yolunu gelecek sene dekabr ayında eksploatatsiyaga tapşırmaga niyetlenelер. Sakinler kranlardan çok beklenilgen suv akı başlayacağını sabırsızlıkla bekleyler. Davut Çahalov, Sait Lilayev, Millet üçün. Kırım'ın şimali tarafında Akşehir rayonda yaşaganlar köle olğanlarından utanmaylar, hatta gurur duyalar. Ve bunun sebepleri var, misal olarak eski Kızılbay köyünde medeni infrastruktura şehrinden kalışmay. Büyük ve jartı klub artık devir sınavlarına dayanıp olmadı. Endi bina için çöl yerleri ve korkunçlu degil bu ve diğer denişmeler hakkında şu rayondan reportajımız.
Яны мейданы елбаш байрамына азыр еді. Көйлілер мұнда топланып, ратлық күнлері бош вақытларыны кечерділер. Веселее селянам. Көйлілерінің яшайшы шен бірас олдымы. Элбет пек яман шен. Ақшейх районында бала ижады меркезі açılды. Кечкен сене о бір баланын мувафақиетіне yol деп адланған программаның иштиракчысы олған еді. Нетижеде зиманеви донатма ерлештірілді. Эвелері бойлай шейлеріні балалар тек түшлерінде көрмек мүмкін еді. Мы получили много. Біз пек чоқ донатма сатын алдық. Бұл геми модельері, авиа ве 3D модельері түзілігі бойынша. Якын ерді 5 қатлы бинада район хастаханесі ерлеші. Эвелері аятларда ел ойнайды. Бөле одаларда шифаланмақ еріне. Да зияде сувланмақ мүмкін еді. Модернизация үшін айырылған 293 миллион рубле осешіні бежерді. Шымды işçiler рентген кабинеті чалышалар. Хасталар ісе сыжақ мұйтке қымет кеселер. 40 лет больница простояла. 40 ел хастаханелер құрып қалған пенжерелерінен тұрды. Не айыды? Біз бұны япып олдық. Программа ярдымынен умумен 338 пенжере денештірілді. Ақшейхтен бірқач километр ұзақлықта оғыз оғлы қою. Бұл семекте бинасы. Биден тәрбие ұджасы Илемдар Шевкетович уст урбасыны чықармаға рижа еті. Оданын içi sıcak, çünkü 12 eski pencere yerine yanılar koyuldu. Енді мектеплілер вазифелеріні бечірген вақыт атты терлейлер. Температура. Odalarına içi de sıcakça oldu. Kerek olgan vaqt avalandıramız, pencerelerini açamız. Küçük eski Kızılbay köyünde kurulgan medeniyet evi yerlilerinin gururu oldu. Eğer evleri hususan ava yaramay olgan vakit çöl manzarasından adamların canları sıkılsa, şimdi gönül yırlay. Tamir etilgen klubunu tanınmak mümkün değil. Köy sakinlerinin üçte bir payı yanı krepaslarda oturup akşam vakitini geçirebilirler. Evvel böyle şey yok idi. Dam teşik edi zalda, her şey üstüne damdan su fakaydı. Soğuk pencereler pek yaramaydı. Medeniyet evinin bederi beri evvelki şarayetini teşetli tuş gibi hatırlay. Yaxşı ki bular episi geçmişte kaldı. Dinleşivler 93 milyon rublege düştü. Adamlar akimiyet faal olganını koreler. Vazifeler becerilе. Bu endi көз yaşlarını toplagan yerdegilde ciddi icra organıdır. Bular episi deger. Turistlerge tanış olmagan Kırımda yüz bergen dinleşmelerinin küçük bir kısmıdır. Endi sportif meydanlarda mantar gibi oseler. Su füsetezden tek kokten degildi. Yer tübünden akacak. Su fağları ve skvajinalarının tamiratına Kırım büdjetinden yakın milyon ruble masraf etildi. Kederli yaşayış kuvançlı olayata. Sabine Diniyeva, Taras Brezicki, Ervin Emiraliyev, Millet üçün, Ақшейх rayonu. Kırım'da bu haftanın sonunda yağmurlar beklenili sıcak hava biraz soğuk başlayacak. Bu hafta Millet telekanalında Bezabman adlı talk-show'un canlı yayında Gidrometeorologiya merkezinin müdiri haber etti. Пойдут дожди, температура воздуха понизится. Yağmur başlayacak, hava harareti biraz eksilecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri hava 0'dan 4-9 gradus ko'tarilecek. Bugün ise Kurgensk gibi başka hava. Hava ne için böyle denişe? Korkunçlu hiçbir şey yok. Sıcak, soğuk, hava harareti her vakit denişe. Daima sıcak ya da soğuk olmaz. Ratlıq günleri Millet telekanalında Kırım'ın esas malumat programması Cuma akşamı ve pazar günleri saat 7:30'da Ayşe Şulakova neticeleriyle. İş yerden kaldırmazdan. Teziye günde korkunçlu, aşılama yapkanda korku yok. Kırım'da toplu şekilde koronaviruska karşı aşılamalar yapılığı devam etti. Endi hatta iş yerinde COVID ile kureşke koçucu aşılama brigadaları koşuldu. ФЦП объектлері ayrıca nezaret etili. Как мне понять, что здесь изменилось? Мында не денешкені nasıl anlayayım? Kasa planı ne demek? Dinamikаны шымды nasıl anlamağa? Federal emniyet taşıgan obyektler kuruculuk vezirliginin nezaretinde. Yat bala olmay, balаны alıp bakmak için ne yapmalı? Детей своих у нас не было. Ballarımız yok edi. Şu sebepten vasilik organlarında çok sualler peyda oldu. Yapıp olurmuz mu, yok mu? Ana babasız kalgan ballarının 94%'ı ailelerge kabul etildi. Hem tefsiye beruf, hem de para ayıruf. Firmacılarga devletten yardım gösterili. Увеличивается. Süt et istisali arta. Elbette sömürlük asrayıcılar da esasen grantlar elde ettiler. Kırım agrarileri için 100 milyonga yakın ruble. İş yerleri çoklaşa, vergiler ve köy hocalık mahsulatları arta. Kırım firmacıları grant ve subsidiya paralarını nasıl masraf ettiler?
Шымдыки даққаға бұл хаберлерінің епседі кележе кейнімізні қачырманыз.